Lijep pozdrav poštovani gledaoci, gledate novo izdanje intervjua portala Odgovor. Ove sedmice naš gost je geopolitički analitičar, stručnjak za međunarodne odnose koji se bavi istraživanjem savremenih islamskih pokreta, međunarodnih odnosa Bliskog istoka i islama u jugoistočnoj Aziji. Sa nama u nastavku gospodin Osman Softić. Lijep pozdrav i vama i dobro nam došli. Hvala vam na pozivu i pozdrav gledaocima i čitaocima portala. Vi ste neko ko je boravio u Iranu. Kakve utiske i danas nosite sa sobom? Pa ja nisam tamo živio, ja sam samo bio u posjeti i to je bilo prije možda 10 godina, ali sam živio u drugim državama i upoznao sam i Irance i tako dalje, tako da je ova posjeta Iranu bila na neki način komplementarna tome. A znate, kogod posjeti Iran sigurno da će vam reći isto da je to jedan jako ljubazan narod. Teško je generalizirati, ali kad je Iran u pitanju, onda obično svi posjetioci koji tamo borave, kad se vrate, oni imaju slične utiske. To je narod koji je gostoprimljiv, koji je visoko sofisticiran, ja bih rekao, jako obrazovan. Pogotovo ženska populacija u Iranu. Interesantan je recimo podatak da je, to je i jedan američki diplomata, nedavno sam ja to negdje pročitao, kazao da je kad su oni bili u Iranu prije islamske revolucije 79. godine procenat obrazovanja je bio negdje oko 40-50%, a recimo sad je preko 90%. Iranski narod nije monolitan, on nije, možda čak se može na neki način i uporediti sa nama u Bosni i Hercegovini u smislu da mi nismo monolitno društvo. Kad se o Iranu govori, pogotovo u zapadnim medijima koji su recimo negativno predisponirani prema Iranu. Ali kada pominjete upravo zapadne medije, često čujemo od ljudi koji su upravo posjetili kao i vi Iran da to ne izgleda onako kako se predstavlja u medijima, posebno zapadni. Potpuno suprotno od toga. Recimo, ja se sjećam na sjeveru Teherana, mi smo boravili na nekim konferencijama, ali smo i putovali. Išli smo recimo, ja sam tamo boravio sa ambasadorom Hajrudinom Somunom, našim vrsnim i novinarom i diplomatom, koji tamo živio recimo i prije za vrijeme, bio je za vrijeme revolucije 79. i poslije. Narod u Iranu nije monolitan u smislu da je čak, to nisu ljudi svi koji su recimo podržavaju ni poredak, a ima i onih, ali postoji tolerancija i prema tim ljudima i imaju slobodu da izraze svoju volju. Ali vidjeli smo na nedavnim protestima koji su se desili u Iranu prije 28. februara i početka ovog rata američko-izraelskog, da je njihovo rukovodstvo čak i podržalo ove proteste u početku. Rekli su da oni imaju pravo da se bune jer oni su protestovali zbog tih teških ekonomskih uvjeta, zbog sankcija i tako dalje. Naravno, poslije su ti protesti kidnapovani i tako dalje. Ali to je jedna velika drevna civilizacija, to svi znaju. Iran je država koja je imala puno tih imperija. Ali zašto se predstavlja, kad smo se dotakli evo malo prije toga, kako se Iran predstavlja u zapadnim medijima? Zašto se upravo tako predstavlja, kako mnogi kažu, suprotno od onoga kako jest? Zato što je zapadni politički i ekonomski interesi to diktiraju i ti ekonomski i politički interesi Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika
zahtijevaju da se njihov oponent na međunarodnom planu predstavi u karikaturalnom obliku, karikaturalnom pogledu, kao to je režim koji vode neke mule, koji su sponzori terorizma, remete međunarodni poredak, podržavaju terorističke organizacije. Dakle, oni Iran predstavljaju kao nekog bauka i na taj način tom demonizacijom Irana, karikaturalnim, redukcionističkim opisom i portretiranjem Irana kao države i pogotovo iranske vlasti, oni pokušavaju da Iran predstave na taj način da ga se ljudi na zapadu počnu bojati i to proizvodi ne samo iranofobiju nego islamofobiju, zato što je iranski poredak od 70 godina uspostavljen na principima njihove islamske revolucije. Ali za ozbiljnije promatrače i objektivnije istraživače i obične ljude koji žele da razumiju Iran, dovoljno je da malo pročitaju, malo da se vrate u historiju. Recimo, 1953. godine Iran je bio, da kažemo, sekularna država. Društvo nije nikad bilo sekularno zato što je muslimansko. Kao i tursko društvo, kao i u nas u Bosni i Hercegovini ima većina našeg stanovništva muslimani, postoji taj društveni aspekt i običaj, kultura i tradicija muslimanski. Tako da je vrlo nepravedno govoriti o Iranu kao bauku, kao nekom sponzoru terorizma i historija ne počinje samo od islamske revolucije 79. godine. 53. godine je svrgnuta demokratski izabrana vlada, možda najdemokratski izabranog lidera u Zapadnoj Aziji, na Bliskom istoku, Muhameda Musadika. On nije bio ni vjerski lider, nije bio ni neki vjerski fanatik. On je bio patriota iranski, profesor prava, ustavnog prava, vrlo visoko obrazovani političar, ali on nacionalizirao iransku naftnu industriju, jer su u to vrijeme Britanci upravljali iranskom naftnom industrijom i samo 16% prihoda od naftne industrije je i britanska nacionalna kompanija, British Petroleum, to je današnji BP, davali su Iranu i iranskim građanima i u iranski budžet, a sve ostalo je išlo Britancima. I on je zbog toga nacionalizirao iransku naftu i to je bio trigger, to je bio okidač za državni udar i svrgavanje. On je svrgnut. I onda ponovo je instaliran Reza Pahlavi. I on je ostao, znači, od 53. do 79. godine. Zato, da se vratim na ove američke i zapadne interese, zato što je Iran prije revolucije bio najbliži saveznik američki i bio ono što je danas Izrael, što je danas Saudijska Arabija, možda donedavno bila, Iran je bio puno jači, puno važniji i značajniji saveznik. Postoji jedan tronožac, to teoretičari nazivaju tronožac, na koji se politika Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku oslanjala. To je bio, recimo, Turska, Iran i Izrael. 3 nearapske države. I nakon islamske revolucije Iran je zauzeo nezavisni kurs u međunarodnoj politici i Imam Homeini, koji je bio lider islamske revolucije,
njegova politika je bila ni istok ni zapad, nego islamski poredak. I to je poremetilo kompletnu paradigmu na kojoj je uspostavljen post-ratovski, znači nakon Drugog svjetskog rata, poredak pod američkim vodstvom i od tada pa sve do danas Iran i Sjedinjene države su u tom antagonističkom odnosu. Mada iranski narod nije antiameričko, nije protiv američkog. Koliko su sankcije oblikovale današnji Iran s obzirom na to da je zemlja bogata mnogim energentima, rudama i ono što je veoma važno, ljudskim potencijalom? Tačno, to je odlično pitanje. Ja mislim da je ljudski, ovo što ste spomenuli, ljudski potencijal Irana je možda najveće bogatstvo Irana, ljudski potencijal. Jer se radi o najmnogoljudnijoj državi u tom dijelu svijeta, čija je populacija enormno visoko obrazovana. Njihovi su ljudi studirali i vani, isto tako, pa čak i ovi iranski, mnogi visoko pozicionirani, visoko rangirani političari, lideri, koji su možda reformisti, ali isto tako revolucionari. Znači, nisu to sad neki ljudi protiv ovog islamskog poretka. Naprotiv, ljudi iznutra, iz tog iranskog establishmenta islamskog, mnogi od njih su studirali na zapadu, u Americi doktorirali i na Harvardu, i na Berkeleyu, i na Oxfordu. Dakle, to su ljudi koji izuzetno dobro poznaju zapad. A neki od da kažemo, ideologa islamske revolucije, i to je čak pogrešno i karikaturalno predstavljeno. Nije samo Imam Homeini bio inspirator, on jeste iz islamskog miljea, ali postojali su mnogi drugi ljudi koji su studirali i na zapadu i u Iranu, koji su bili inspiratori islamske revolucije, filozofi. Recimo, bio je jedan filozof Ahmed Fardid koji je studirao na Sorboni, koji je izučavao filozofiju Martina Heideggera, onda recimo Ali Šerijati koji je isto tako studirao u Francuskoj na Sorboni, i Dželal Ali Ahmed, to su bili sekularni naučnici, ali su u stvari bili glavni inspiratori iranske revolucije, a Imam Homeini je toj revoluciji dao taj islamski karakter. Dakle, on je uspio da to sve kombinira, da iskoristi ogromnu energiju koja je postojala u iranskom intelektualnom miljeu, i zato je taj Iran čvrsto utemeljen i ima snažno uporište i korijene u narodu i u intelektualnoj obrazovanoj klasi i tako dalje. To je taj, dakle, kapital, humani, ljudski kapital. Naravno, puno se desilo i tog odliva mozgova, kako kažu, brain drain, koji su otišli na zapad, ali većina tih ljudi su i danas iranski patrioti i oni ne podržavaju ove ekstremističke opozicione pokrete. Isto na sličan način kao što je recimo nekad u bivšoj Jugoslaviji, ja se sjećam, imam iskustva, pošto sam dugo godina živio u Australiji u dijaspori, ljudi iz Bosne i Hercegovine i drugih, većina ljudi koji su tamo živjeli za vrijeme Jugoslavije, onog bivše države, bili su patrioti i nisu podržavali ekstremističke ustaške organizacije ili četničke. Kako po vama danas ulogu ima iranska dijaspora? Među tom dijasporom, kad govorimo, tu je i vi ste ga pominjali, Reza Pahlavi, najstariji sin šaha koga su svrgnuli 1979. godine. On se čak bio stavio i na raspolaganje sada, kada je bilo ko će doći kao novi nasljednik na čelo države. Ja mislim da je na osnovu informacija kojim ja raspolažem, prateći te trendove iranske dijaspore na zapadu, ja mislim da je većina iranskih građana vrlo patriotski orijentirana prema svojoj državi. Taj patriotizam je, ja to nisam primijetio
kod drugih naroda. Dobro, i naš narod je patriotski opredijeljen prema Bosni i Hercegovini i drugi narodi, ali kod Iranaca je to nešto posebno. Dakle, taj patriotizam. Naravno, Reza Pahlavi, sin bivšeg ovog šaha, on je samo proglašeni princ, ali pazite, on je dobio utočište kao dijete, napustio Iran kad je svrgnut njegov otac šah 79. godine, ali ne treba zaboraviti činjenicu da je taj čovjek bespravno oduzeo od iranskog naroda preko 20 milijardi dolara u novaca vrijednosti koji pripada iranskom narodu. To je strašno. I normalno da je taj Reza Pahlavi imao mogućnost da gradi tu svoju opozicionu karijeru i da se priprema. Ali da, on se pozicionira kao glas promjena. On želi da bude, ali mislim da njega ne shvataju baš ozbiljno čak ni njegovi, da tako kažemo, sponzori. Nemaju oni, monarhisti u Iranu nemaju veliku podršku. On ima određenu podršku, uvijek će monarhisti i oni tamo i otvoreno u Iranu zagovaraju monarhiju u nekim krugovima i čak im to niko i ne zabranjuje, jer to je jedna mala jedna frakcija. Ali nema on podršku ni od svojih sponzora u zapadnim zemljama, čak ni od Amerikanaca. Tražio je on sastanak i sa predsjednikom Trumpom, ali oni njemu to nisu udovoljili. Hoću da kažem da su monarhisti jako aktivni, glasni, imaju puno novaca, ali nemaju veliki utjecaj na iransku dijasporu, iransku populaciju koja živi u zapadnim zemljama, prvenstveno u Americi, u Kanadi, u Njemačkoj, Francuskoj i tako dalje. Druga stvar, postoji, jako je fragmentirana ta iranska opozicija na zapadu. Postoji jedan drugi pokret koji se zove Mujahedin Halk ili MEK. To je jedna vrlo opasna teroristička organizacija. Čak su oni bili, čini mi se, do 2012. ili 2013. možda ću pogriješiti u godini, oni su bili na listi terorističkih organizacija, listi koja je američka lista i britanska, ali primarno američka lista. Taj MEK, oni su u početku bili revolucionari 79. godine, ali su marksisti. Nešto slično ovoj kurdskoj separatističkoj organizaciji, maoističkoj kurdistanskoj radničkoj partiji Kurdistana. S tim da ovaj MEK, oni kombiniraju dakle taj marksističku ideologiju, radikalnu, isključivu, i koriste metode terorističke radi ostvarivanja svojih ciljeva i oni su poznati po ubistvima, atentatima brojnih iranskih visokih zvaničnika i američkih državljana. Isto tako američkih biznismena, visoko pozicionirani u Iranu još u vrijeme pred samu revoluciju i za vrijeme revolucije, to je jedno. Ali je problem što su oni vrlo pogodni za manipulaciju i u obračunu američkom obračunu, izraelskom obračunu sa iranskim vladajućim poretkom, oni njih koriste i oni, recimo, pripadnici ove MEK, tog Mujahedin Halka, danas većina njih boravi u Albaniji. Oni su, ima oko 3000, oni su premješteni iz mislim da se taj logor kamp zvao Ešref iz Iraka i oni su njih prebacili nakon 2003. godine kad je svrgnut režim Sadama Huseina, jer oni su se borili na strani režima Sadama Huseina protiv svoje zemlje, protiv Irana. Onda su ih prebacili u Albaniju. Ja ne znam iz kojih razloga je Albanija pristala da bude. Oni se nalaze u jednom
na periferiji dole negdje kod Tirane. I oni se obično koriste kao ova kibernetička vojska botova i ako vam nekad dođe, neko mi je rekao, ako vam nekad dođe neki zahtjev za prijateljstvo na Facebooku, sumnjiv i tako dalje i možda je baš došao iz Albanije od tih. Dakle, to je druga organizacija iranske dijaspore i one međusobno su jako sukobljene i one su u velikom ratu i između njih vlada veliki animozitet i netrpeljivost. Da li bi etnička raznolikost Irana mogla postati opasna za unutrašnju sigurnost ako bi različite separatističke grupe pokušale da iskoriste vakum moći u svoju korist u ovom trenutku odnosno američko-izraelskog rata protiv Irana? To je baš zanimljivo pitanje i to je nešto na što iranski protivnici Sjedinjene Američke Države i Izrael i američki saveznici računaju. Dakle, oni računaju na taj multietnički karakter Irana i oni bi željeli da ga, kako na engleskom se kaže, weaponiziraju, da ga naoružaju. I tačno je, Iran je zaista multietnička, pluralna država. Na sjeverozapadu Irana živi 5-6 miliona, možda i više, Kurda, ali su oni jako veliki iranski patrioti i oni su Iranci. Oni osjećaju lojalnost, pripadnost Iranu. Šta je sa Azerima? Azeri koji govore turskim jezikom su najveća, da kažemo, najveća manjinska, uvjetno rečeno manjinska populacija u Iranu. Njih ima možda preko 15 miliona, ima ih duplo više nego što ih ima u Republici Azerbejdžan, dakle na sjeveru. Oni su posebno lojalni Islamskoj republici, islamskom poretku, Iranu kao državi, jer ne treba zaboraviti činjenicu da je iransko društvo relativno uspješno integrisano, da ne kažem perzijanizirano, i to je jedan vrlo uspješan eksperiment izgradnje države i nacionalnog jedinstva. Ja mislim da Iran tu može poslužiti kao primjer države koja je izuzetno složena, pluralna u etničkom smislu. Onda ima, recimo, dobro ste spomenuli Azere, predsjednik Irana trenutno Mesud Pezeshkian je Azer. I ja mislim da je bivši vrhovni vođa Irana, rahmetli Ajatollah Ali Khamenei, namjerno pomogao i omogućio da jedan od kandidata za predsjednika bude Azer. I jedan od ljudi koji je baš reformista. On je kardiolog, hirurg, doktor, jedan prosvjećeni intelektualac, istovremeno Azer, ali jako, jako odan Iranu, islamskoj revoluciji, islamskom poretku, ali i bivši vrhovni vođa kojeg su Amerikanci odmah na početku Izraelci ubili je isto Azer. On je ima azerske korijene. Ne znam je li po majci, ocu, uglavnom ima. Dakle, jako pogrešno, opet da kažem, karikaturalno se pokušava predstaviti multietničnost Irana kao pogodan instrument za njegovu destabilizaciju, fragmentaciju i balkanizaciju. Postoji na jugu Irana jedna provincija koja se zove Huzestan ili Huzestan i najveća nalazišta iranske nafte nalaze se upravo u toj provinciji i grad glavni u toj provinciji zove se Ahvaz. U Ahvazu je jako veliki broj Arapi.
nisu Perzijanci, kao što su na sjeveru Azeri, na sjeverozapadu Kurdi, ovdje su izmiješana je ta populacija, naravno veliki broj Iranaca koji su perzijskih korijena, ali ovi su arapskih korijena. Bivši ministar odbrane i generalni sekretar za nacionalnu sigurnost i savjetnik bivšeg iranskog vrhovnog vođe, čuo sam da su ga ubili nedavno, a prošle godine je jedva izvukao živu glavu u onom 12-dnevnom ratu, bio jako ranjen i povrijeđen. A admiral Ali Šemkani, najveći, jedan od najuticajnijih ahvazskih Arapa, on nije Perzijanac, on je Arap, Ali Šemkani. Dakle, u samom vrhu iranske. Dakle, to su jako površne analize ljudi koji pokušavaju da predstave taj etnički pluralizam kao pogodan instrument za destabilizaciju, za podjelu Irana, iako i još na istoku postoji pokrajina iranska koja se zove Sistan Balučistan. Dakle, ima dva imena, Sistan, Balučistan, kao Bosna i Hercegovina. Naravno, i Pakistan ima provinciju, ona je teritorijalno najveća, koja se zove Baločistan. Ali to je otprilike isti narod i to su sunitski muslimani. I ti ljudi su isto tako Iranci, oni imaju iranski identitet. Dakle, to je jedno pluralno društvo kao Bosna i Hercegovina. Mi imamo ovdje kršćane i katolike, pravoslavne muslimane i tako dalje, kao Liban gdje imaju isto kršćani. U Iranu ima i Jevreja. Ima i Jevreja. To je... Izrael i Iran danas i u ovom sad ratu su od ranije zakleti neprijatelji. Tako je. Ranije to nije bilo tako. Kako je došlo do narušavanja tih odnosa? Pa znate, prije islamske revolucije, rekao sam ranije, da je Iran bio najbliži saveznik Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. I Izrael je imao jako veliki utjecaj na iransku politiku. Nakon svrgavanja Muhameda Musadika 1953. godine demokratski izabrane vlasti, ponovnim instaliranjem šaha Reze Pahlavija, Izrael je jako puno uticao na, praktično vodio je politiku u Iranu i oni su pomogli šahu da uspostavi najzloglasniju obavještajnu sigurnosnu službu koja se zvala Savak. Taj Savak, to je jedna strašno zločinačka organizacija bila i oni su vršili hapšenja, torture, velike zločine učinili su prema Irancima koji su bili protiv te šahove despotske vlasti. I studenti, i aktivisti, i ženski aktivisti, i feministi, i islamisti, i socijalisti, i komunisti. Svi su oni prošli na hiljade i hiljade Iranaca bilo je mučeno od te službe. A izraelski Mossad je pomogao šahovom režimu da uspostavi tu službu. Drugo, izraelski interesi su bili također ekonomski interesi. Jako puno je izraelskih tih saveznika u Iranu koji su bili Jevreji, su kontrolirali ogromne sektore iranske ekonomije. Tako da je praktično, ja se sjećam, ja sam imao jednog prijatelja u Australiji, on je umro, on je Jevrej. I baš jednom prilikom kad sam s njim razgovarao i tako govorili smo o Iranu i tako dalje. I on meni kaže, kad sam ja bio student, mi smo, kaže, iz Australije putovali kao studenti, to je nama bilo u Izraeli, to je bilo jako za nas značajno, ali kaže, uvijek, kaže, prije nego što sletimo u Tel Aviv, prvo sletimo u Teheran.
i onda malo provedemo vremena u Iranu i onda nastavimo za Teheran. Hoću da kažem da su ti odnosi bili jako uvijek prisutni, ali odnosi između Jevreja u Izraelu i Jevreja u Iranu nakon islamske revolucije nisu se promijenili, jer Iran je jako tolerantna država kad su u pitanju kršćani i Jevreji. U kojoj mjeri današnja politika Teherana prema Izraelu proizlazi iz ideoloških, a koliko iz geopolitičkih razloga? I geopolitički i ideološki razlozi se za njihovu konfrontaciju se sukobljavaju, su komplementarni, oni su prisutni i geopolitički i ideološki. Jer ideološki pravac Irana je islamska revolucija. Najveći kamen spoticanja između Izraela i Irana nije religija, nije vjera. Zato u Iranu danas postoji najveći broj Jevreja u bilo kojoj muslimanskoj državi u Zapadnoj Aziji ili u Sjevernoj Africi. U Maroku ima značajan broj, bio je veliki broj u Iraku, isto tako Jevreja. Danas oni su jedino ostali u Iranu. To puno govori. Ja mislim da to ozbiljni ljudi, ako analiziraju, ti ljudi neće da idu u Izrael. Druga stvar, iranski Jevreji mogu da putuju u Izrael i mogu tamo da ostanu ako hoće, ali oni se obično vraćaju. Dobro, i veliki broj je emigrirao, ali nisu emigrirali samo Jevreji, nego i Iranci, muslimani i drugi i pripadnici drugih religija. Dakle, to je jedno. Drugo, najveći kamen spoticanja i uzrok neprijateljstva između Irana i Izraela jeste palestinsko pitanje. Iran je podržavao borbu Palestinaca od dolaskom na vlast imama Homeinija islamskog poretka 79. godine. Iran prekida diplomatske odnose sa Izraelom i izraelsku ambasadu pretvara u palestinsku ambasadu. Druga stvar, Iran je podržavao sve revolucionarne antikolonijalne pokrete u svijetu, pogotovo pokret u Južnoj Africi za oslobođenje od apartheida. I kad je neke godine Nelson Mandela došao u Teheran i sastao se sa imamom Hamneijem, on kad su se sreli, on kaže moj lider. Iran je najviše podržavao Afrički nacionalni kongres i borbu crnačke populacije u Južnoj Africi u njihovim nastojanjima da sruše režim apartheida. I to je se odrazilo na te odnose i danas je, ako se vratimo 2 godine u prošlost, vidjet ćemo da je Južna Afrika bila upravo ta država koja je pred Međunarodnim sudom pravde pokrenula inicijativu da se preispitaju izraelski zločini nad Palestincima u Gazi. Dakle, postoji taj historijski odnos između Irana. Druga stvar, Palestinska oslobodilačka organizacija Jaser Arafat je predvodio, tada nije bilo ni Hamasa, kako danas se govori da je jedini problem Hamas, da je islamski džihad i tako dalje. U to vrijeme nije postojala je samo Palestinska oslobodilačka organizacija i postojali su neki socijalistički palestinski pokreti kao pokret za oslobođenje Palestine i Nacionalni front za oslobođenje Palestine, ali Palestinska oslobodilačka organizacija koju je predvodio Jaser Arafat je bila glavna palestinska organizacija koja se borila za oslobađanje Palestine. Oni su podržavali, PLO je podržavao imama Hamneija i ljudi koji su bili u uskom krugu sa Jaserom Arafatom bili su isto tako dugo vremena i uz imama Homeinija i čak i kad je on postao vrhovni vođa islamske revolucije i vrhovni vođa Irana nakon revolucije. Izrael ne može nikako da podnese
to što Iran neće da se odrekne te borbe i podrške, neće da uskrati podršku Palestincima u borbi za samoopredjeljenje, za oslobađanje od izraelske okupacije i za stvaranje vlastite države. Jedina zemlja koja je možda najprincipijelnije stala uz Palestince nije samo Iran, i druge su zemlje. Neke retorički, neke humanitarno, neke financijski, ali Iran je država koja je stala uz palestinski narod na ozbiljan način u smislu da je podržala oružanu borbu Palestinaca protiv, što je po međunarodnom pravu oružana borba protiv okupacije je dozvoljena. Iran je pomogao palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji poslije i podržavao je, a onda je podržao i ove kasnije islamske pokrete otpora koji su nastali 87. je formiran Hamas, islamski džihad, to su obe ove organizacije su sunitske organizacije, s tim da islamski džihad je manja organizacija i ona ima bliže odnose sa Iranom. Dakle, palestinsko pitanje, čini mi se da kad bi Iran odustao od podrške palestinskom pitanju, palestinskoj stvari i rekao, ok, eto, vi to tamo rješavajte, nećemo se mi više petljati. Vjerujte da problemi između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana bi bili, ako ne potpuno, možda upola već riješeni. Dakle, palestinsko pitanje je ključno pitanje. Drugo, Iran isto tako, to je vrlo važno. To je korijen sukoba, izvor svih problema jeste iranski stav da region Zapadne Azije, odnosno Srednjeg ili Bliskog istoka, mora da bude nezavisan i oni ne prihvataju američku hegemoniju i kontrolu Bliskoga istoka i ne prihvataju Izrael kao hegemonističku supremacijsku silu koja isto pokušava da se nametne kao gospodar regiona, jer izraelska odbrambena doktrina, kako je formirana na početku, ona je uspostavljena na principima da jedino da sigurnost Izraela je neupitna samo onda kada nijedna arapska zemlja ili islamska, muslimanska zemlja u regiji ne predstavlja realnu opasnost da može ugroziti Izrael. Iran podržava... Da li se Izrael vodi time da oslabi sve, da tako kažem, oko sebe, da bi on jedini bio jak? Na to nije potrebno ni odgovarati. Vi ste već odgovorili. Tačno je. Apsolutno ste u pravu. Izrael je uništio Gazu, ubio je bez potrebe, bez opravdanja preko 100.000 Palestinaca, većinom žena i djece civilnog stanovništva, bez razloga. Znamo šta se dešavalo 7. oktobar 2023. i tako dalje. Pretjerana reakcija Izraela, dakle, uništio je Gazu. Drugo, Izrael svakih nekoliko godina, proteklih nekoliko decenija, bombarduje Liban. Bombarduje uglavnom južni Liban i istočni Liban. Na jugu Libana živi većinom šiitska, muslimanska, libanska populacija i kršćani. A na istoku Libana ima jedna dolina, zove se Beka Veli, poznato, tu isto ima puno šiitske populacije i oni tu najviše uništavaju infrastrukturu. I na jugu Bejruta, glavnog grada Libana, ima jedno predgrađe koje se zove Dahije. Predgrađe Dahije, to je najsnažnije uporište šiitske populacije isto u Libanu, a šiti su u Libanu većina ili polovina otprilike. Svakih nekoliko godina ili 10 godina Izrael bombarduje Liban pod izgovorom da želi da neutralizira oružane formacije Hizbullaha,
a Hizbullah je formiran uz pomoć Irana nakon islamske revolucije. Da, ali Izrael i sada bombarduje Liban. Tako da li je. upravo ovu situaciju, sva pozornost je nekako trenutno na Iranu, Izrael koristi recimo u ovoj situaciji trenutno i bombarduje Liban, Gaza, primirje se krši svakodnevno. Apsolutno, I da li jeste. upravo ove momente koristi, da tako kažem, cijelu ovu situaciju u svoju korist? Da, itekako. Čak i ovaj rat pod plaštom ovog rata Izrael nastavlja da, recimo, Izrael je zatvorio granični prelaz sa Egiptom između Gaze i Egipta, Refa. Prijeti velika glad tom stanovništvu u Gazi. To je jedno. Drugo, Izrael ubija Palestince. Mislim da je 16 ubijeno u zadnjih nekoliko dana. Drugo, Izrael vrši praktično aneksiju zapadne obale, podržava okupacione snage Izraela, podržavaju ove ekstremne jevrejske doseljenike u ovim okupiranim dijelovima zapadne obale Palestine i naravno upravo sad, ovih dana, Izrael je pokrenuo ofanzivu na južni Liban koja je propala. Pokazalo se da Hizbullah ipak nije potpuno neutraliziran, da još uvijek i vrlo uspješno se bori protiv Izraela. Izrael koristi, naravno, vi ste u pravu, koristi plašt pod pokrićem rata da pokuša ostvariti svoje ciljeve na jugu Libana. Izrael, sad to više nije ni tajna. Evo, nedavno je to priznao i Michael Huckabee. On je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu. Inače, on je baptistički propovjednik, svećenik, ali je cionist, podržava najekstremnije tendencije u Izraelu, ove doseljeničke. I on je nedavno dao intervju ovom Tuckeru Carlsonu, poznatom američkom, koji je isto tako blizak Trumpovom taboru, gdje je rekao da pa to ne bi ni bilo loše da se Izrael proširi na te arapske zemlje, da uzme taj dio južni Libana, Jordan, dijelove Saudijske Arabije, Siriju i tako dalje. Znači, Izrael želi da se proširi, jer Izrael nema ni ustav. Izrael nema pisani ustav, on ima jedan generalni opći zakon, ali nema ustav, jer izraelski ustav, kad bi bio donešen, on bi morao da definira granice Izraela. Tako da je po defaultu ili po definiciji Izrael je u stvari ekspanzionistička sila. Po definiciji, jer nema zacrtani, nema određenih granica. Iran je izabrao svog novog vođu, Močtaba Hamnei, sin prethodnog vođe. Da li je ovim izborom Iran jasno dao do znanja da nema predaje i da neće biti onako kako se traži, odnosno kako žele Sjedinjene Američke Države i Izrael? Da li je upravo ovaj izbor značio kontinuitet postojeće politike ili možemo očekivati čak radikalnije poteze s obzirom na to da vidimo da Iran oštro odgovara već danima na napade? Ja mislim da to ste odlično primijetili. Vi to bolje poznajete nego ja, jer vidim da ste to dobro izučavali. Mučteba Hamnei jeste sin bivšeg ubijenog vrhovnog vođe. On u svakom slučaju njegov izbor simbolizira i ukazuje na kontinuitet. Ali ovo što ste rekli, ja čak mislim da je da Iran se zainatio, da tako kažemo, i da on ide sad u još jednom radikalnijem smjeru. Jer Mučteba Hamnei je jedan čovjek koji je kao dijete, kao tinejdžer borio se u iransko-iračkom ratu, za jedno vrijeme proveo u Islamskoj republikanskoj gardi i onda se poslije posvetio ovim svojim islamskim studijama u Komu. On je bio relativno nepoznat, nije bio u javnosti, nije se pojavljivao. Možemo kazati da je on bio neka vrsta sive eminencije u svoga oca, jer održao je bliske odnose sa Islamskom revolucionarnom gardom. To je
glavna vojna, naravno Iran je vrlo policentrična država kad su u pitanju i političke institucije i sigurnosne i vojne institucije, ali najjača je Islamska republikanska garda, ili kako se na perzijskom kaže Sepah Pasdarani Enkelabi Islam. Sepah uskraćeno ili IRGC u engleskoj, akronim engleski. Znači, on je blizak tim sigurnosnim strukturama, pogotovo Sepahu ili IRGC-u. Tako da je on imao veliki utjecaj, ali iz sjene. On isto tako je imao i politički utjecaj. On je na neki način bio, da tako kažemo, on je izronio iz te iranske duboke države, tog sistema, ali on nije nametnut, nije njega otac njegov postavio na taj položaj, on je izabran od strane, njega su izabrali vijeće eksperata koje čini 88 ljudi. To su ljudi koji su demokratski izabrani, iranski narod je izabrao vijeće eksperata i oni biraju vrhovnog vođu. Tako da je on jeste simbol kontinuiteta, ali isto tako mislim da da je njegov izbor znak da ovi konzervativni elementi u islamskom tom iranskom političkom poretku, da oni imaju kontrolu, a da su ovi reformistički sada na neki način potisnuti. Mnogo se nagađa u svemu ovome. Ko će koliko moći izdržati? Postavlja se pitanje koliko će moći izdržati SAD i Izrael, ali postavlja se pitanje koliko će moći izdržati i sam Iran. Šta Iran ima, šta Iran nema? Da li je napravio nuklearnu bombu ili nije i tako dalje. Kako gledate na to? Jeste, to je obično, recimo kad se analiziraju ti ratovi, pogotovo ovakva vrsta rata, jer ovo nije frontalni sukob, ovo nije kopneni rat, ovo je zračni, raketni. Iran nema avijaciju i nema jaku mornaricu i Iran vodi asimetrični odbrambeni rat protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela i on se za ovaj rat pripremao nekoliko decenija. Izrael nije problem. Iran se vrlo jednostavno bi se mogao obračunati sa Izraelom. Nije uopće to problem. Oni su njima nanijeli veliki udarac za vrijeme 12-dnevnog rata prošle godine. Izrael je tražio od Amerikanaca da se taj rat zaustavi, jer izraelska ekonomija to i psihološki izraelski građani to ne bi mogli izdržati. Iran se pripremio on ima i ove raketne podzemne gradove i tako dalje, ali naravno niko ne zna koliko te zalihe nisu neiscrpne. Drugo, Iran je pod velikim sankcijama, u velikoj izolaciji i tako dalje. Nema puno prijatelja. Ali Iran ima strateškog prijatelja i partnera Kine? Iran ima dva strateška partnera, to su Rusija i Kina. Ali samo ako mogu da završim ovo ranije, Amerikanci i Izrael već oni gube ponestaje im ovih antiraketnih sistema, projektila koji su jako skupi. Treba dugo vremena da se oni proizvedu. Čak i projektili Tomahawk koje oni lanciraju sa brodova američkih iz Arapskog mora, i oni kad se isprazne onda moraju da se popunjavaju. Ponovo ti brodovi moraju da idu u luke, a sad Iranci su njima neutralizirali te logističke potencijale. Oni sad moraju ići recimo u Indiju ili negdje u Italiju ili tako dalje. Tako da nije to neiscrpno. I ja mislim da Iran tu pokazuje vrlo otpornost veliku i pokazuje da iako trpi ogromne udare i razaranja i veliki broj civila je ubijen iranskih, još uvijek se taj raketni rat nastavlja. Tako da mi se čini da su se oni za to dobro pripremili. Što se tiče partnera, jeste, potpuno ste u pravu. Iran ima dva strateška partnera. Sa Kinom je potpisao ugovor, ja mislim, na 25 godina
ali to je više ekonomija i tiče se ekonomskog razvoja. A s Rusijom je potpisao isto strateški sporazum. Mi ne znamo sve detalje tog sporazuma, ali znamo da nijedan sporazum ni sa Kinom ni sa Rusijom nije uspostavljen na taj način do te mjere da će ove zemlje direktno se uključiti u odbranu Irana ako Iran bude napadnut, kao što se sad dešava, jer to nije, dakle ti sporazumi nisu NATO. Nije to kao NATO. U slučaju NATO-a ima jedan član, je li 51 ili 53, ne mogu da se sjetim tačno. Ako jedna zemlja bude napadnuta, automatski se smatra da je čitav savez napadnut i onda oni nastupaju zajedno. U slučaju Irana i Kine i Irana i Rusije to nije tačno. To nije slučaj, ali ja mislim da i Rusi i Kinezi, dakle oni nisu direktno uključeni u rat, ali oni indirektno pomažu. Ja mislim da pomažu Iranu posebno u satelitima, mnogi kažu određivanju da Kina meta. Kao da djeluje iz sjeni. Pa eto, moglo bi se reći da djeluje iz sjene, jer znate, za Kinu je Iran jako, jako bitan, jer a i za Iran je Kina bitna, jer Kina je glavni kupac iranske nafte. Bez kupovine nafte kineske od Irana, Iran ne bi mogao preživjeti sankcije. A gdje u svemu ovome Turska? Turska je vrlo komplikovana situacija sa Turskom, zato što, pazite, Turska i Iran su prijateljske zemlje, susjedne zemlje, bratske zemlje, muslimanske zemlje i tako dalje, regionalni susjedi i dvije velike regionalne države, velike regionalne sile. Tako da i one nisu, recimo nekad su one i ratovale Perzijsko carstvo, Osmansko carstvo, ali to je bilo prije 400 i više godina. Međutim, više od 400 godina te dvije zemlje su u miru. Može se reći da surađuju, ali one nisu bliske ni ideološki, ni politički, jer naravno Turska je članica NATO saveza. Turska je dio zapadne alijanse. Turska je, koliko god se Turska trudila da bude lider islamskog svijeta i da bude nezavisna i da bude autonomna, Turska se ne može izvući ispod tog američkog organa, da tako kažem, jer ona je dio tog sistema. Iran nije. Iran je najveći protivnik te države koja je pokrovitelj i nosilac tog sistema NATO-a. Dakle, tu je ogromna razlika između Irana. S druge strane, Iran i Turska su, iako su partneri trgovinski, i narodi su prijateljski i postoji kulturološke veze, historijske i vjerske i tako dalje, oni su ozbiljni regionalni protivnici. Njihovi interesi u zapadnoj Aziji se potpuno sukobljavaju. Oni se sukobljavaju u Kavkazu oko pitanja Armenije i Azerbejdžana. Iran je bio blizak i on je pružao podršku. Iran je jedina država u regiji na koju se Armenija kao pravoslavna kršćanska zemlja mogla osloniti za preživljavanje, jer je bila izolirana s dvije strane. Zatvorena granica s Turskom, zatvorena granica, ne samo to, nego rat sa Azerbejdžanom. Iran je bio, kako kažu, lifeline, ta spasonosna slamka spasa za Armeniju. Dakle, tu se razlikuju. U Siriji su Iran i Turska bili potpuno na suprotnim stranama. Iran je podržavao Bašar al-Asada ne zbog ideologije, ne zbog religije, nego iz geopolitičkih razloga, jer je Sirija služila kao kopneni most. Iran je preko Sirije mogao da dostavlja i oružje i pomoć i svaku vrstu drugu vrstu pomoći Palestincima i pripadnicima pokreta otpora u Libanu, Hizbullahu i
njegovim saveznicima. Turska nije. Turska je bila na strani NATO-a i Turska je 15 godina učestvovala u svim aktivnostima rušenja onog bivšeg režima. Dakle, tu se interesi sukobljavaju u Kaukazu južnom, u Siriji, u Iraku. Isto tako Turska i Iran su geopolitički konkurenti, da tako kažemo, jer Irak je nakon 2003. godine, tamo je nakon izbora, invazija američke i tako dalje, a sad, iako je Irak podijeljen na 3 dijela, u stvari nije on podijeljen na 3 dijela, on je podijeljen na sjeverni dio kurdski, ali je populacija iračka podijeljena između sunitske i šiitske, a Kurdi imaju svoj poseban entitet, da kažemo federalnu jedinicu. Turci imaju dobre odnose sa vladom sjevernog Kurdistana. To je zanimljivo jer oni nisu antiturski orijentirani, oni nisu ekstremne organizacije. Iran ima dobre odnose sa Bagdadom kojim dominiraju iračke šiitske frakcije, iako i suniti učestvuju u toj vlasti naravno, ali prevladavaju šiti jer je njih preko 60% u Iraku. S te strane Turska ima određene interese u Iraku koji su vezani za Turkmene i Kurde i ima jako bliske odnose sa sunitskom komponentom iračke vlasti, a Iran naravno podržava Irak kao državu, ali postoje ti vjerski, da kažemo mezhebski ili ja ne volim koristiti izraz sektaški, iako u engleskom kad se kaže sectarian, sektaški, to nema po definiciji neke negativne konotacije, ali u našem jeziku kad se kaže sektaški, to ima puno nekako negativnije konotacije. U ovom svemu puno je dezinformacija. Vidimo da se vodi taj snažan propagandni rat. Kako danas uopšte filtrirati sve te informacije? Koliko se realna slika o snazi Irana uopšte predstavlja? Vidimo da Izrael ima svoj vojni cenzor, gdje nekako mnogo informacija sa svih strana, sve se nešto spekuliše. Kako sve to filtrirati i uzimati one, odnosno vjerodostojne, znati da su vjerodostojne informacije koje zaista stižu? Vrlo je teško zato što ovi mainstream, ovi vodeći zapadni mediji, oni su pod uticajem, oni su u vlasništvu velikih medijskih korporacija. Te velike medijske korporacije su opet u vlasništvu ekonomskih interesa koji se zalažu i koji podržavaju ovu politiku američko-izraelsku protiv Irana. I oni Iran vide kao neprijatelja, oni Iran vide kao jedan Eldorado. Oni žele da ga fragmentiraju, balkaniziraju, da promijene vlast, da se ponovo oni tamo da njihove korporacije uđu i tako dalje. Iako Iran to njima nudi, sve je to legitimno, ali samo na ravnopravnoj osnovi. I zato su ti mediji po definiciji anti-iranski orijentirani. S druge strane, recimo isto tako mediji u Europi isto oni slijede taj američki kurs. Meni je jedan prijatelj iz Švicarske koji je Švicarac, stari jedan gospodin Švicarac, vrlo iz jedne stare švicarske familije, čiji je djed bio filozof i teolog i tako dalje, koji tečno govori bosanskim jezikom, oženjen je ovdje jednom gospođom iz Bosne i Hercegovine koja je katolkinja i on prati dešavanja, zanima ga Bliski istok, Bosna. I on meni više puta je rekao, kaže, vi u Bosni i Hercegovini ste sretni, kaže, vi još uvijek imate slobodu medija. Mi u Švicarskoj nemamo taj luksuz. Nama se vijesti filtriraju
kroz njemačke medije, a opet oni su, dakle sve su to dijelovi velikih korporacija, onda agencija koje su Associated, vi znate sad to bolje nego ja nisam u tome toliko, ali Associated Press, ne znam, Reuters i tako dalje. Dakle, sve te organizacije treba pogledati vlasničku strukturu i odmah ćemo vidjeti koji kurs. Ne mora to uvijek biti direktno, ali suptilno. Postoji velika cenzura kad je u pitanju Iran, a onda s druge strane postoje alternativni mediji. Ali alternativni mediji isto nisu, i oni su, što kažu, to je mač sa dvije oštrice, zato što se u alternativnim medijima isto plasiraju brojne dezinformacije. Tako da je jako teško. Moj savjet je da treba biti otvoren prema mainstream medijima koji imaju određenu reputaciju. Ja čitam i gledam i CNN, i čitam i Guardian, ali i The Independent koji je malo, da kažemo, malo progresivniji u tom političkom žargonu zapadnom. Pored naše štampe, onda čitam i tursku štampu, čitam i neke druge izvore i koji su bliski i Iranu i Rusiju, a čitam i izraelske medije. Pogotovo je izraelski mediji koji su na hebrejskom jeziku su možda najiskreniji. Oni nisu prijatelji, oni su neprijatelji Irana, ali oni predstavljaju, i onda se to može prevesti, predstavljaju isto situaciju onako realnom. Dok recimo mediji na zapadu su poprilično filtrirani, postoji poprilično velika cenzura. Ja bih rekao da moram vam reći da vaša platforma i druge platforme u Bosni i Hercegovini da su poprilično, da mi imamo jako diversificiran medijski prostor, što je jako dobro. Ali mislim da treba čovjek sam da procjeni, da pregleda više izvora. Da iz više izvora čita. Ali je potrebno, treba se oslanjati i na eksperte iz akademske zajednice, to je jako važno, koji su, recimo, postoji u Americi određeni broj vrlo ozbiljnih analitičara i akademskih profesora iz akademije koji izuzetno dobro poznaju Iran, recimo Vali Nasr i mnogi drugi. I tako da čovjek može da dođe do određenih zaključaka kroz vlastito obrazovanje, čitanje, tako, ne nasjedanje na neke propagandne trikove ili jer puno ima propagande. Svaki, kažu, bilo koji rat kad počne, prva žrtva je istina. I vi to znate bolje nego ja. I onda ovdje je u pitanju i medijska propaganda. Posebno, recimo, kad su bile one demonstracije prije par mjeseci u Iranu i sad se govorilo da je to pokušaj rušenja režima i tako da. Ja mislim da to nije bio pokušaj rušenja režima. Po mom mišljenju to je bio propagandni rat. Ali kako? Na način da se izazove oštra iranska reakcija, sigurnosna, i vidjeli smo da su oni u tome uspjeli. Izazvali su revolt, Iranci su vrlo okrutno reagirali, poginuo je veliki broj ljudi, iako se ta cifra preuveličava. Recimo, neki dan ja sam bio u jednom programu pa se javio dopisnik iz Vašingtona, Ivica Puljić, i on kaže u Americi se barata cifrom od 30.000 ubijenih za vrijeme demonstracija u Iranu. Ja sam morao reagirati jer to je apsolutno neprihvatljivo, jer u nekim ratovima koji se vode godinama ne pogine 30.000 ljudi. 3-4.000 možda ljudi jeste ubijeno, puno tih ubačenih terorističkih elemenata
ogroman broj sigurnosnih snaga, sigurnost policajaca, 5-6 stotina. Znači, oni su, Amerikanci i Izrael, planirajući agresiju na Iran, u sekvencama oni su proizveli kidnapovali te demonstracije da bi proizveli ogorčenje, osudu, kritiku Irana na zapadu, u liberalnim strukturama i u Americi i u Europi. I oni su u tome uspjeli. I danas kad su pokrenuli rat, vi vidite da se niko puno ne buni. Prije ove invazije na Irak 2003. godine, vi ste u Londonu imali skup od 2 miliona antiratnih. Danas nema antiratnih, vrlo malo. Antiratnih ovih demonstranata, demonstracija. Nekako svijet apsolutno je zanijemio i prihvata to. Evo, započeli ste tu temu, imamo jasan stav Španije, Slovenije, imamo mnoge zemlje koje šute. Kako gledate na ovo? Da vam kažem, to je jako razočaravajuće zato što one zemlje, evo recimo, koje su podržavale ove demonstracije u Iranu, osuđivale su i treba osuditi smrt, ubijanje nedužnih ljudi. Niko normalan ne može to prihvatiti. Ali danas, kada se bez uporišta u međunarodnom pravu, kad se krši povelja Ujedinjenih nacija, kada nije postojao ni jedan opravdan razlog, jer Iran nije predstavljao nikakvu prijetnju ni Izraelu, ni Americi, ni bilo kojoj zaljevskoj susjednoj zemlji, vodi rat protiv Irana koji je apsolutno ilegalan, bez ikakvog opravdanja. Vi nemate, recimo, evropske vlade to ne osuđuju. Naprotiv, pružaju podršku Trumpu i njegovoj administraciji i Australija je odmah prva zemlja koja je potrčala da podrži agresiju na Iran. Australija i evropske zemlje su to podržale. Neke su malo suzdržanije, vi ste spomenuli Španiju, Slovenija i tako dalje. Postoje zemlje Evropske unije koje su za divno čudo pokazale stvarno jedan moralni integritet, njihovi lideri kao Pedro Sanchez, koji je čak zabranio Amerikancima, usprotivio se kad je Trump tražio da koristi španske potencijale baze, ove vazduhoplovne i luke i tako dalje, za napad na Iran, on je to odbio. Trump je rekao, kaže kao da ću ja njega pitati. On se tako... Vrlo je problematično, recimo, vidjeli smo prije proteklih mjeseci, 5-6 mjeseci, situaciju u vezi sa Grenlandom, način kako... Sada se pominje i Kuba. Kuba je sljedeća, vidjeli smo šta se desilo s Venezuelom. Evropske zemlje su sa čuđenjem, šokirane su bile Trumpovim odnosom prema Grenlandu, pa su ga nazivali neki da je protofašist, pa da je bahat, pa da je ovakav, onakav. Ma nema kakve nisu. Da li je upravo ovaj rat trenutno na Bliskom istoku svojevrsna lekcija za NATO i Europu u smislu potrebe za većom vojnom samostalnošću? Pa ja mislim da ove arapske zemlje koje su se oslanjale na američku zaštitu, da su one sada vrlo na jedan neugodan način osjetile da je američko prisustvo, dakle, i sigurnosne garancije koje Amerikanci njima pružaju već decenijama, da one u stvari nisu uspjele da odbrane te zemlje od ovih napada iz Irana koji nisu bili usmjereni protiv tih zemalja, nego protiv američkih instalacija. Ali kad vi imate u Emiratima, baš sam sinoć komunicirao s nekim ljudima u Emiratima, kažu udaraju, kaže i danas žestoko. Dakle, američke baze nisu samo izolirani
centri koje možete samo napasti i da se to neće odraziti. Jer 40.000 američkih vojnika raspoređeno je u preko 27 baza, ne znamo koliko zemalja, ne znam proporcionalno tačno, ali najveći broj ima ih u bazi Al-Udejdu, u Kataru, u Bahreinu je sjedište 5. američke flote, Dafra vojna baza kod Abu Dabija je velika američka baza, isto tako. Onda u Saudijskoj Arabiji baza Prince Sultan američka je napadnuta, pogođena i pogođen je odjel američke ambasade u kojem je djelovala američka CIA. Dakle, mi vidimo tu da Iranci raspolažu preciznim obavještajnim podacima. Hoteli koje su gađali, u njima su smješteni, bar tako tako se govorili ste o tome, može li se kako vjerovati, ne može, ali logično je jer neće vojnici ostati u bazama, moraju biti negdje smješteni, a gdje će biti drugo smješteni nego u hotelima. Dakle, oni gađali su hotele, onda naftna postrojenja i tako dalje, logističke centre. Dakle, sve je to povezano jer Iran kad reagira protiv američkih baza, ne može se taj napad kontrolirati da on ostane izoliran samo na te baze. On mora da ošteti i ekonomsku strukturu i psihološki utiče na te građane. Te evropske, da kažem, neutralnosti, evo nisu svi naravno neutralni, govori se o kraju te iluzije neutralnosti, evropske neutralnosti. Ulazi li Europa u novu fazu militarizacije i jačanja odbrane? Apsolutno. Europa se enormno naoružava. Europa više nije ona Europa kantovska, Europa mira, pacifizma koju poznajemo i koju smo mi priželjkivali. Mi želimo mi smo u Europi i naša orijentacija je europska orijentacija. Ali bojim se kad mi budemo spremni ili kad oni budu spremni da prihvate Bosnu i Hercegovinu, ako se to desi, ne znam kad će se desiti i hoće li se desiti, vjerovatno hoće, nema drugog puta. Kako će tada Europa izgledati? Europa više nije socijaldemokratska, to više nije, kako se to obično nazivalo, welfare state. Države evropske više nisu države blagostanja. Evropske države se militariziraju, one se naoružavaju. Rusija se od strane Europe predstavlja kao prijetnja Europi i to je potpuno jedna nova situacija se stvara. Evropljani više su zanemarili socijalna davanja, više obrazovanje i drugi aspekti europskog života neće se više puno investirati u to, nego se usmjerava, budžeti se usmjeravaju na proizvodnju i kupovinu oružja i to neminovno, ta militarizacija neminovno može dovesti jer oružje se ne proizvodi da se čuva, ono će se upotrijebiti. Gdje je Bosna i Hercegovina u svemu ovome što smo govorili od početka? Ja mislim da je Bosna i Hercegovina u političkom smislu njen stav i njena uloga nije toliko značajna, mislim. Ali je možda, ja bih rekao, meni se čini problematičnim da bosanski politički establishment ili vladajuće strukture ili političke strukture iz opozicije, ja čini mi se nisam naišao na neku informaciju da je neko od zvaničnika u Bosni i Hercegovini osudio američko-izraelsku agresiju na Iran. Mislim da bi to bilo sasvim logično jer mi se pozivamo na međunarodno pravo. Evo ja ću navesti samo jednu paralelu. Kad je Rusija izvršila ilegalnu invaziju i pokušaj i okupirala dijelove ukrajinske teritorije, mi smo vidjeli
takmičenje, utakmicu bosanskih političara koji su to osuđivali, pa se pozivali, pa su išli u Ukrajinu, slikali se sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. To je bilo nadmetanje ko će prvi otići u Ukrajinu, ko će se prvi sastati sa Zelenskim, ko će se prije s njim uslikati. Kad je bila američka intervencija, a poslije okupacija Afganistana, naši predstavnici, članovi predsjedništva su išli, naše trupe su bile u Afganistanu, oni su tamo išli, slikali se, podrška bosanskim trupama, mirovnoj misiji je legitimna i to je sasvim u redu. Ali hoću da kažem da je ruska agresija Ukrajine ilegalan čin, ali je ilegalna i američko-izraelska agresija protiv Irana. I to bi trebalo da bude osuđeno. Pa po meni se čini hrabrijim činom ono što je učinila ona predsjednica Kosova, Ljoša Osmani, jel tako se zove? Ona je podržala, kazala mi podržavamo Trumpa i podržavamo agresiju, podržavamo borbu protiv Irana, Venezuele. Ja se ne slažem s tim. To je pogrešno. Ali ona je pokazala da ona ima stav. Naši politički predstavnici nemaju nikakav stav, nemaju ni pozitivan ni negativan. A morali bi, znate, mi želimo da se ljudi, države, vlade solidariziraju sa našom patnjom, sa našim Srebrenicom, sa genocidom i neovisno o presudama Međunarodnog suda. Ali nam je drago kad se donese negdje neka rezolucija u Kanadi, u Australiji, u Njemačkoj, bilo kojoj zemlji zapadnoj, kada donesu tamo njihovi parlamenti rezoluciju pa se osuđuje genocid u Srebrenici. I drago nam je kad neki ambasador neke evropske zemlje kaže mi nećemo dozvoliti da se dogodi ponovo Srebrenica u Bosni i Hercegovini, genocid i tako dalje. Ali isto tako, s druge strane, zemlje iz kojih dolaze ti ambasadori, one podržavaju agresiju, američko-izraelsku agresiju protiv Irana, a recimo osuđuju rusku agresiju. Dakle, to su dupli standardi. Bosna i Hercegovina s jedne strane ima strateškog partnera Sjedinjene Američke Države, sa druge strane ima dugogodišnje to prijateljstvo sa Iranom. Kako balansirati te veze? S jedne strane, dakle, strateškog partnera SAD, sa druge strane dugogodišnjeg prijatelja Iran. I zašto ne održati vezu sa obje strane? Pa ja mislim da treba. Mi nemamo nikakve alternative. Mi ne možemo, kao Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina postoji kao jedinstvena država zato što ima podršku međunarodne zajednice. A kad kažemo međunarodna zajednica, ne mislimo mi na Keniju i na Nigeriju ili na Afganistan ili Šrilanku. Mi mislimo na Evropsku uniju i mislimo na Sjedinjene Američke Države, dakle i Kinu i Rusiju. Obično se to smatra jer to su te moćne komponente države međunarodne zajednice. Dakle, Bosna i Hercegovina opstaje zahvaljujući Dejtonskom sporazumu. A Dejtonski sporazum o miru je kompromis između zapadnih sila i Rusije. Dakle, nije to malo ljudi pogrešno shvataju. Vijeće za implementaciju mira nije to samo zapadni, tu je i Turska, Turska predstavlja organizaciju islamske konferencije, 57 zemalja, tu je i Rusija. Dakle, hoću da kažem da Bosna i Hercegovina ne mora ona se svrstavati na jednu ili na drugu stranu i to je nemoguće jer smo mi evropska zemlja i mi imamo ta strateška orijentacija Bosne i Hercegovine, koliko je meni poznato, to je, iako u Bosni i Hercegovini nema saglasnosti potpune, ima po pitanju članstva u Europskoj uniji, po pitanju članstva u NATO-u
nema saglasnosti, pola države ili je zato, pola je protiv, onako rafli, što bi rekli ugrubo. Ali kad je Iran u pitanju, mislim da mi trebamo i moramo da zadržimo jako dobre odnose. Ta zemlja je nama pomogla i to je vrlo važno napomenuti da je nama Iran pomogao u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jer u to vrijeme predsjednik Bill Clinton, njegova administracija je bila, ambasador u Hrvatskoj bio je Peter Galbraith. Galbraith je bio važan čovjek Clintonove administracije. Nije on bio baš obični karijerni diplomata, on je imao veliki utjecaj. I on je uspio da izvrši pritisak na hrvatsku vladu i Franju Tuđmana, da oružje koje je Bosni i Hercegovini došlo za odbranu iz Irana, da ono dođe. I Hrvatska je imala, evo, vaš portal je o tome pisao, nedavno sam pročitao vrlo važan tekst o tome. Prema tome, kad je Bosna u pitanju, tu su interesi i Sjedinjenih Američkih Država, Irana i Saudijske Arabije i Turske bili su na neki način komplementarni. I više toga nema u svijetu, to je jedinstven primjer. Ali mislim, ne treba se bojati. Mi kao država ne trebamo se bojati da održavamo. Imamo mi diplomatske odnose s Iranom, ali ne bi se trebali bojati da osudimo agresiju. Jer mi samo podržavamo principe međunarodnog prava Ujedinjenih nacija. Mi ne govorimo, mi ne određujemo se po tome ko je u Iranu u pravu, je li u pravu ova frakcija, je li u pravu opozicija. Iranski narod će odlučiti o svojoj sudbini, o svojoj budućnosti. Kao što i Bosna i Hercegovina, i mene neki pitaju šta, kaže, misliš o izboru novog ovog iranskog vrhovnog vođe. Kaže, ipak je on sin, znaš, kaže, oni su se zalagali i nisu baš tako prijateljski predisponirani i opredjeljeni prema tim monarhističkim sistemima. A ja se našalim pa kažem, pa dobro, i iranski protivnici žele da nametnu Rezu Pahlevija, pa i on je sin bivšeg diktatora. Vjerovatno Iranci odgovaraju na isti način, pa kažu, ok, vi hoćete sina, evo mi ćemo vam dati sina, ali on je naš sin, a ovo je vaš. Tako u tom kontekstu malo karikaturalno, ali zanimljivo. S druge strane, ja ne mislim samo da mi prema Iranu trebamo da budemo prijateljski orijentirani, raspoloženi, čak ni samo zato što je Iran podržao Bosnu i Hercegovinu, što je pomogao. To bi bilo šičardžijski, to bi bilo utilitarno. Znači, samo pomogli ste mi, zato vas poštujem. Ne. Ja mislim da mi trebamo prema Iranu izraziti poštovanje što Iran želi da očuva suverenitet svoj, da ne želi da bude poligon tuđi, da ne bude instrument sila, drugih sila, zapadnih sila ili bilo koje druge sile. Dakle, da podržimo taj suvereni stav Irana koji želi drugo. Mislim da je i moralno podržati Iran isto tako, ne kao stranu u sukobu, nego podržati ili makar pokušati shvatiti iransku poziciju kad je u pitanju palestinsko pitanje, kad je u pitanju podrška Irana borbi protiv apartheida u Južnoj Africi i podrška Irana antikolonizacijskim pokretima, antiimperialističkim pokretima drugim. Jer i mi smo, može se desiti da mi postanemo ponovo žrtva imperijalizma, ali možda ne ovog velikog globalnog imperijalizma, ali regionalne hegemonije. Mi jesmo žrtva aspiracija određenih regionalnih hegemona koji žele da
se prošire na račun Bosne i Hercegovine. Tako da mi imamo puno komplementarnosti, a da ne govorimo o vjerskom aspektu, kulturološkom, historijskom i u tom smislu. Hvala vam lijepo na vašem vremenu. Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Također. Hvala vam na ukazanom vremenu. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju. Hvala na pažnji i doviđenja.